I dakle, što tu nije jasno? Dakle, imate javnost sa svim svojim povijesnim teretom i iskustvom hrvatskih ljudi koja je skeptična. Di se guraš? Seljo. Jer moram tako reći. Di se guraš, Seljo? Tebe kao netko doživljava. Gledaj svoj posao, budi korektan, pomaži humanitarno i ne se gurat i naoružaj hrvatsku vojsku. Nemamo 5 protuoklopnih sredstava na skladištima, ok? S obzirom da sad svi javno o tome govore, evo govorim i ja. Jer 2 godine već kumim i molim. Ali zato ćemo dobiti francuske avione za 1,2 milijarde eura. Znači li to ako slučajno neko napadne ove 22 zemlje da smo se mi izvukli, da možemo ostati po strani? Dajte neko pametnije pitanje, molim vas. Jer vas teško vas pratim, ne? Govorite o tome da smo se na neki način izvukli, da nismo... Dakle, opet vam je N1 uzurpirao. Mislim, ni znam ko vam je vlasnik, ni znam kakve. Mi očito gledamo na stvari drugčije. Možda ste vi u pravu. Dakle, ja imam odgovornost i ogromno iskustvo. Rusa sam uvijek izbjegavao, on nema veze s Rusima. Dakle, ovo je opasno, šarlatansko, divljačko poigravanje sa sudbinom svijeta, ako hoćete. Bez jasnog plana. Plan ne može biti maknut Putina. To se na ovakav način ne radi. Plan ne mogu biti sankcije. Rekao sam prije 10 mjeseci da su sankcije glupost. Baš me briga hoće Rusi patiti. Nek pate. Ali su glupost. Nećemo ništa postići. Nismo Miloševića slomili sankcijama. Na kraju donekle trajalo 10 godina. Dakle, ovo je glupo naprosto. Ovo, evo, to iz rata u rat. I uvijek je plan, šta bi trebao biti, rob američki. Dakle, plan je, idemo pa dok ide, ne? Nas najmanje košta. Ok, nema problema, neću raditi probleme. Mene nema. To je moj stav. Protekle 2 tjedna smo dosta slušali od vlade, od